A jajca ni vrnesla? V hladilniku so. Kako će tam internet slabo vleče pa na rovetih? Sem tega našega. Evo, še tega sem vzel. On njihov res slabo vleče. Mogoče z mline? Ti, da už ti resno faktaš? Zvezki. Няма видите тук како запази. Само ајде го зелиш, кога долго часа свеж остане. Татка не може купити. Ja. Изгледа изгледа како во пласити. Još ti Korana jedu na kufri? Ovo ribo jedva. Ja. Kakšna je to razlika? Ko moč pa dan?